de masani anaki ko borbor ko bawo aniki ko borbor ko bawo when eu saw me mau dan para kapuet when saudara bang mau sang ketai dan betalong kinan para kapuet ko borbor ko bawo kita nanti ko borbor ko bawo renkau Jesus Christ Positor eu saw me bang kapen mau oyat karpe sampa ramut pingita aramas besotre wewe ki masarin kod puksaro masani yang saya bantu dengan moi Noah besongan wiwi awi aramas wiya kop kubo wiya mong wiya para nimi saka wiya tanu yawi nolikle maikla nanti seberi seke ngene sampa mau yawi Koros armas pesotra ki koborin kobor ran kila ran kejokan dan bikigan dan moy bikigan omia makame kila pengiran koran masuk kata pagita pogi sotra koborbor and komau the koborbor and salvation ran Magdal banan ki koborbor wet magdal kobor la ran kau Jesus Christ sotra song e bebani tik atal boson pogi kita la ki koborbor wet Begonnen kod pani yang tai ban sisi le nong yang tai rong en mui sampat tame bang yawi gan bang yawi esotre ban ko puno te tai begitai lagi ko por wut begitai ko mo la ko to pe ni bang kadin to re tai sisi le tai ino wo tai nan bukan bisa le te mereka ga duai se keu nen kitika bang ko bukti lumah tai Esudah bangkai itu kita semua sudah dikatakan samba pada kemela armas di muatai tesokan wiu dan samba memang hari yang orang armas aku kosan ini tampaknya armas bang pumpu di rumah apa esudah bangkai itu kita bagi vote yang kaki koper-koper kemau kaki koper-koper bekal Jesus Christ sudah bang itu Rong suatkan, desam suatkan wiu dan samba rambukat dan kaito mu. Trodo armas na pete kilo mo nambar kaput ino kapukan berbang nyata. Ap masuk ke bawah rerai, desoro ke bawah rerai, sudah mau nyata bebo. Kita anak kita lelaki ke bawah. Ini yang kita yang para kaput bil koko la ter. Kita ke bawah lah. Kaya mas pinta tama ka pinta ni makaban mela ka bang bulan nan men. Pagi sudah ko borboran ko mau rerai di kira ka kuya bisa mon pekat betu etremet. Kaban ta ko isme se bang bulan nan men. Abi sudah ko borboran ko mau rerai. Pagi buk sarau bahasa ni yang men kita berlukur lama maran kau Jesus Christ o ko mau kila maran kau Jesus Christ. Men makita ban mela dan bang ko bola bre. Ngen sarau kata yang tai dan bukan Rom kira laut walau education kuno, kata yang cai berkitai, wiala sabun menkot seri. Sarau begin patang yang cai, so tepen atai mata-mata tepen atai koper-koper, mak so tepen sarau patang yang cai. Dan Yohanes dalam Deo education kriabel masa ni yang cai. Koros berdukur lama yang orang kau Jesus Christ. Koros berangkir koper-koper kemau ruat. Kau nak ketiak rai mana yang renuyala sabun meserikan. Hari ini kan kita koran kau kita tu tanpa ane sebab kita bang melak dan bang bulanan. Kita pengen sarau membela yang kita. Soalnya pegasan anu itu, bah aman armas yang kita pegasan rambut, baik apa melak bang kodaya, aku sudah koran kau. Kita lagi, kita lagi. Ani, koper-koper buat, omoi sudah bangun beban masa berjalan kaki lengan dan para kapuat, koper-koper buat, koper-koper salvation, koper-koper pembawa. Baiklah berong suatkan tamu yang nak sampai sudah bantu di apa yang kau kolar temu o apa yang lalu lah. Maka perjalanan di koper-koper pembawa. Sudah bangun dan itu kata dan poson. Kau nak hutang bani yang tertai. Bagi kita lihat sapulmen serikai. Ada pekerjaan kah? Andi koper warwet. Bagi kita koper lah dan kau Jesus Christ. Pekerjaan kelam. Tangan kan pekerjaan anu ya. Koper warwet dan kami ni ren. Aman kita
aramas. Kayo jalan lukur lang meren Christ. Jalan utang teman lukur lang mare. Nan wiya lau triau rizegeu koseya dituemet. Ali sorte ni bil is beban lukur yang meren kauno eban maurla. Sorte ni bil salvation on aramas kors. Komor so to go kita aramas kors. Beban lukur lang mare kele. Bebuksaron masa ni yung tay, beban maurla. Troto aramas pinita Christ keto ya tatawa di loboi komorla, pum komor, tatawa komor uya komuira komanane lukurla. Buksaron masa ni, be abang uya katete ensang ni kilina watay. Kita bang poson na mau yung watay, o katete kisah ni kilina watay. Kita nana lukur lang maran kau Jesus Christ. Kasa mo yung ina na tayo mo no so to kendak le to amen kita aramas. Kita nana lukur lang po so te mare upan lang. Buksa ro mas ni yung tayo. Bebaka kan kono kita la dikin marwat kau Jesus Christ. Ye ikele beba wato tayo no so to. Rekate te kisah ni kile na tayo. Katete ki memel kita kamerene be ye no ya yo tatawa ni logo o kita tatawa komo tatawa no soju poita ni logo en Calvary. Uksara masih yung tan Iran Iran masalong alar kan memang deklar kan rekomendasi pada logo memang kamen guru. Kita sebenarnya beri deklar kan kita poson tatawa pot ke dunia tadi logo. Ma utang kita menan di bawah soju ka utang dapat lukur lang Christ muya to tatawa di logo patagi yung wegongi beye kere memang kan kabau kita la o emu yang katete pensang ni kilin o chai utang trai mana nade lukur lang sotre bawah soju ka kleno mara masame memang momoto indai kamelele me Christ muya ai so komo afsude ban lukur lang. Poson me we as a dia we poson me la e usar mas ni ok tai. No so tu so tu mi je yen momot ngai met we. Momot tu met we so tu lukur la mar wat kau Jesus Christ ba we atra me wat wow. Kita na na lukur la mar. Kita na na lukur la ni we kita moi sa dengan moi apa we. Barwet mo ta ka la lole. Toto armas indita. Tenes kalau yang kita mau ya, pas sulit sangat par neklau, pas sulit koko late. Amoi tahu rai remet kosia, tabe remet kosia berbit. Tari kita seksidu tapi par kan berkoko tu mau. Teman-teman kita nanti yang bawa suatu kereta Jesus Christ, kita yang kisen sambawet. Kita biarlah kisen John Wayne, Nanlan. Oh kawan kau sebenarnya len sampah. Kau no inokiyong sa pulmekan ba esriban mo ito eu kawan del kita kata kita na na lukur lang mo rin Christ lukur lang ni Ariyaw kita na kalula na Marcos ilaw tayo rin sa kibaw ko siya yung tayo elener anso o william court karento kumayo ari kalula o william wala o poson la rongamao te poson la patak and kau Jesus Christ te poson la kau Jesus Christ o ye I rongamao bakento sana we and ko wato putai rongamao bakita aramas ta kan la and ko I metron na kau bagai iyong sila pensif kau pun nanau ni pong dia rai sila ni rai si bukan tolong pantong rai petang yang rai kumaila na ni begol pwede rawat sa kamaro yung diyan ng kanimon Bethlehem o aramas kan la. Di makareta kita anane kita kalugi la tiba tayo kan chorus. Kaluna utang bang buyawi bakta mga also to kan lelong kita. Dapat kaluna ng patron mayo patron repent. Wawagi baka so peto mawawi aso nananagan proyekto 180 degrees, the degree of collision. Per example, mass, per example,
Iko lulan mo. Pagkaren ko ito maki ang kita kan chorus. Then deep kan magkita sudah tanga-taman, magkita uyayaw ni. O deep kan chorus, magkita tanga-taman, magkita uyayaw ni. Pagi and maki ang kita kan. Pagi, makita man mo yang net. Bukaran masih yang kita enter and count Jesus Christ. Mereka kerja di logo, buat kita tahu sangat nanti pada sejujurnya bila-bila rodo-rodo deep, mereka lihat, mereka kasih kerja mengkot, pergi Christ, atau mereka nyata mereka pulang mengkot, inta makalagel, mereka laut sang, siapa pergi korus maka pandang inta wet, pandang dah sangat nanti, kita pada dua terus, no mengkot. Kita anak-anak jangan perlu bila tiba-tiba. Berkesah Pelulang Utang kecaiban Penyeksa dan berkesah Atal baurin mas Atal baurin ti Dan kulit karya orang Teman dengan seksi petang yang terakhir Ada mak amendment Christ Nan William Kepala Kilang So korus William Kepala Men mas Memalar So korus William Kepala I baurin kelulaan Men mas, atal maurin mas kan, atal uyai tiba kan, so korus selebar kapan poita retai. Makanya tetap Christ ketumian tadi logo, kasar tinggi kita lasan dan bau enti. Ada macam mana poita ada tiba kakak tak waratai, apa yang kita mau poita? Pekichan mo yung pagpapagatan maurin mas. Pekichan mo sila yung kataratan maurin mas. Of Christ kastoro kasalatigi kita lahat sa ng maurin di. Remember sensel ng maurin di. Menta belong kita sa ng sensel ng maurin di. Pag Christ kasalatigi kita lahat po lobo. Kalula o work yung Christ. Kalula o pergag yung Christ. Imang talanan mo yan. Kita lutan bahan kalula. O perkaksan percayakan. O makacayban, entah makacay kalula, kita limit nanti baru yang ikut, limit itu total. Kita salah deklar. Keseluruhan taman kita nana uyan, o mau saudut, engkau lelong kita, o perluan kamu, engkau lelong kita nana poson. Poson, utang kita nana poson. Poson. Bagdad baut kiyo. Tawon poson mewat bagdad itu gelang, aku dalam kamelele. I posonen mo, kamelele ber eurak dalam toge, wana tal poson gelang di masjid. I posonen mo, poson sudah mimini mewat bagdad gelang di masjid. Tama apa kini poson bagi kagili gelang. Hari, keseluruhan bagdad anak yang jalan poson, algi poson. Dan yawan Israel seluruh itu kisah payu dan kisah kualu pataki yang kita. Ini Tuhan Moses alangata serpent betenen na sabte no itu nena masa utang ban langata. Pay price masa niya Tuhan sobat kama latawa ya. Baban langata itu gel. Wa memen me poson la I and ani no so tu. Wa memen me poson la Bawa saudara dekat dalam trai di dalam poson, pan mimi retai. Poi wan kota ketin lolo le samba, dia ketin pokok samba, dia ketin itogi. Sapo de yeros, poi memen berkin poson la I enter salomala, anen angi bo so tu. Poi kota ketin perletong ning samba, sapo de yeros, poi en kate kata samba, poi en Kamaurla dan Kamaurla. Memen me posoni sotepa pakate kita. Memen me sote poson ye I me pakate kita pergi sote poson sapul ben kod yeros. Erita memen me posoni kate silepan lelong. Kita silepan yang ngon pola kate ben kod. Masa solong kita nan bukan kau yang Tuan wan boron sona kailangan ta haramas lawa haramas tig-tig sa haramas koros mo molen katigin ko molen ko o katig yaw bungkan papang pesa mo tiba naman haramas ko haramas ka wewe ni me waro ko tira nan len kisiniye
Pagkita tama kata gusto poson maran kaum Jesus Christ. Apu sarong nasa nime poson na sudah na pakatay kita. So jud memen me poson la maran Christ. Katay pan wiyong. Pakatay di sudah pan wiyong. Pagkita poson la maran kaum Jesus Christ. Atay poson berkecai pada lagi no sojuk bangga dan lagi itu aman kecai aramas kecai nana poson maran kaum Jesus Christ mereka bawa kecai lar kecai mawar red membawa di poson kabayo kecai nana moitong Totoo and kawali ang apod ngayon sarawi and poida retire. Nantai silu lima pataki yang tayo. Agajin kamau kita lah kajen puegi songai totoo mau pagkaiten songai totoo mau ben kita wiyata. Puegi sang ni ben sabon kubur kalangan. Bagajin kuburan kita lah, o komod kita lah sahari ip sapal, o mod kap, dengan sarau kecil kita ni kajin kamu kali kita tahu. Armalah kamu kali dengan sarawi, kita lah nane pasaport retire. Buk sarawi maksudnya kita ni kuburan ko, koros bagajin piladar mo samba saya itu ya wida, utak jaiban, buat yang modern Christ. Bagaiman moidong kama kala-kala ngen sarawian wiwi awreta ran chorus atal nor ba tintiala modern Christ ran chorus. Niatal kotoro talalir nor so to Christ sandi poson bagitai anigi ngen sarawi tabir kama kala itai wala wala nor so to sandi hiwo bolong lole. Waklayan mau mel kita sang lole abu ya koko ye liki. So terwakla mau mel bantab sang dimas liki. Abantab sang lole. Riye kama kala ngen sarawi bawi ya to red tie and lole tie bawi kam kama kala tie. O makdai ban alialu ngen sarawi ni tuan puk sarawi yang asan yang tie aluki ngen wewe jalan moidong ngen sarawi and kawai atai alu de atai mau na ran chorus pekiong tamu ngen sarawi ba batag yung tai pagkama ka mga wet and ka we put about red time with ran chorus jalan ka mumumala moment Christ modern Christ ye ibu puren kod o Israel chorus aramas me ko mau kila marot kang Jesus Christ. Kita panudang moidong totong ngen yang moita lolotai nan ran chorus. Puma sorte kama kala kan wet pamu ya ureta ran chorus dari situ mangkap jalan dialam. Sapon ben kotiers bebeni koseneong tai. Chorus bebetin pelatar mas kosene dia. Na irai ban momong ala momong sapon ben years God Jesus Christ. A moment and such a long time that we are time that ran chorus kama awal luat nani and we are time. Kaya kita maksai foto tu jangan ada yang no saudu pada poson berkata angi the red God Jesus Christ. Asal kita kita ban memang lah about council kita lap jadi putih, kita ban lap jadi kawi, kita ban lap jadi dan ada selalu kalau. Onan Harwood Korang jodoh ini lagi. Saya selalu percaya. Biar mas minta. Tapi kamu tu soal lah. Kaya sesuatu kawan pun isme inta. Know your Christ. Ewa know mengayu. Buk sarawi sudah masa yang percaya. Memakai bahan know your Christ. Ada selok dan alen. Norwood pan mengayu. Ang bukan wiwi ada sedang yang percaya. Berkata pandai lang sa kawan jodoh berkata nak tetap kita wang dan main pun.
Ermias berdewan loino yang kawan dengan korong kan na selo with norwood akitala nano moilo ni sarawian ni kau kawin kita. Punya saya bang buat di kawan dengan koros akitala tintiana momen bau dan kau Jesus Christ. Dia sebut dalam penanda yang terobin apa ni? Dan faith. Dalam bang moilo kawin ni sarawi dan atai no answer koros. Magna, memang dia berkata yang terakhir. Sebenarnya Israel dia ral popular nang sabonino nan Kenan. Ral tua muntiti gay orang berpeyang koton gay. Maka kan waktu buksarawi memang koton bukan kosangnya. Tronen membiskan video jangan lengkau orang kelihatan ini nama serben kau orang semua orang itu putih Israel. Oh, waktu nanti ini sudah lalu betul. Israel mau atap koton kau. Kalau yang kita menerai, puino dan maunya kotor, maunya melarang masuk melarang saya, dan kotor maunya. Aku mana setah? Christ, tiap dia menjadi nama kotor kan koros pun lopu. Bagi Christ masa ni yang cari, maka mana kita bosan kebandang nana wet, dan kalau buktian nasi tu, abang kalau buktian nasi tu. Dan mama unia nana gay dan ada lo ramu. Teman-teman, Christ berwedian. Oke, banyak yang berwedi, maka bang berbekiam. Awal dengan sarau dan ada lo ram kors. Yang mulia kamu kali kita. Oke, mau? Dia tak kotor, tak ada yang berjaya. Lo sautuk. Kita nak kita marah gila masa ni kot. Asal kita kot tu kau no lugur lang marah di posor kita bola kita lebih mana kita tambah kita nak kamu lebih banyak ni kan. Aman kita seorang anak. Pasal ini nantar kabuat. Mama muya akan pukul. Kita bang waktu masa ni kot. Ismemia na reading schedule. Macam kita kalian Brazil masih turun na novels. Emki yamu maka ben terkita. Wewe kila masih ni code. Emuya na ampuko nan para kabuat. Keketa nan masih ni code. Keketa di paling ngani utang ke anane. Ken wewe kila masih ni code dengan para kila. Masih ni kot. Nanti mesti karyawan tiba-tiba lalu seluruh education kelima petang yang tay. Oh kepilah saya besar ni orang disinceri kepilah saya buk sarawi. Mereka kasih yang erbit. Mereka kalau you kena dan no so to sam ni orang person Christ Jesus. Nyasa tu teman waktu kong tay. Masih ni kot kita kekeh dan tay. Wewe gila Romawan kot wewe gila Christ kita wewe gila kupuran kot orang kita utang kita aranas me angkir no so tu kana no ya kupuran kot orang kita kita wewe bapa kot me laba santama kita ka wewe ti kita wewe bapa kot me kata samba o songos na nauta me samba kata kita university menesa sarong tan ko kot dekat na creation. God kat lagi nak creation dah lama sentong tahu benda itu mulia dah. Ikut lam menit percaya, we pong-pongi. Buk sarau masa ni mak buki sampai korus masuk intriniata. Tamat Christ kat mulia dah sang niya. Sobar silu benda dong dinan sampai atau sampai sejauh buke bakal kan politik. You want love in court. Karena kita anak-anak kita marai gila masa ni court orang ada tahu. When we have a sawas batay, orang nang mau sautu magdala layer renkang Jesus Christ. Kita lang we buksaro masa niyo tay. Kita ka kaita, kita ba kaita wala arawas manan mau. When magdala ba ni sino ko wato ko tay masa ni God. Kukuran ko tay ka kasawiya ta sa henkat ko ko tay sa patang koros ko ko tay. Pagka lente cawal kisi sir ko tay patang koros ko tay tay berkeksi dengan patang kanu saya berikan. Hari
Watakong ta, alay yung ta. Then kau nak macam masa ni, iman tayang kuai, is all lalakong men, rasong, all men, wait tak pasal ni muebong, pai to I wait di law. Ni termin watak. Pero bukan kita menda, kau tak pun pai besok si wait di law, pai pun sudah mewah pak kamali. Menda ni kau tak pun pai. Bởi vì phải có cái này này, sau khi mà con là trong mà sẽ niệm trai, ôn nó con này, vậy ý mà cái này là hồ và con thì mà sẽ niệm vô, we nan mà sẽ niệm vô, we tụt bay rồi vậy ý Christ được trả bay, vậy ý mà bay vào đâu rồi, bởi vì hai mai sao bao tan ban về lòng cái trai, để ăn kia bao sâu chút, em mà sao bao ban đủ tan, bụi tông cái trai. O makitai lol nan mazanin ko. Ang mga sambaban sa lugar ni Chikitai. Ang makitai suraban men watawang tay mazanin ko tanong wewegi dapuran ko trong tay lumaran kila mazanin ko abu saro mazanin ben ko magatin mazanin madale. Erazong on boy man. Kitai sudah menguyara mas boy kan. Kitai menguyara mas kan men lolo kong di mazanin ko. Kita mengiar mas kita hau tahu kita masih mengkod, tidak kita masih mengkod. Memang kami pada Yesus nan cuma cai nan koran masa cai di sini koros di cai kan masih mengkod tuan Yesus lalu. Ibu bukan kodok cai, wan kita nan kita wewe kita masih mengkod. Pemasro, di sini memang sampai apa kita itu kasih kita ini. Kita itu lol masih mengkod. Hari ini kaya kita bertahan Rawat kita langan kita lukurlah orang kau Jesus Christ pasal moyong ini nak try bawa budaya kakan kita no so tuk kasamo Christ orang nak bawa rawat punan paraput kan kakan kita Koporoko bau sautuk. Komu yamen na yang rong hatak potet ranwet o komu men likur lang maran kaon Jesus Christ o kasamo yung nanomu maur and uyala am kaon o son komor akom itawen kapakap and lukwet kalanganen komu man kaon Jesus ikamelele o poson Totok makom kacun wiyata ni lobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal makom kakaretiam ni lobuo painieta sanger nan tip o ranwet ikotomomu dat bangki tip koros me wiyayam komuyer sang mas o lel ranwet. O iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap mekor semua itong komuyer kalanganen komuy poy kamelele me ay tungol at yang intindinan sapol mo puken komor kalanganen kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God piluklukete koros melel irailkan metungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payewisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek ransarawikan dimenseng blok Isaac pilniya pengkan ni sautik loksu kau tekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail ansong kau tek klok isu ni sautik ni alemekan kalanganen kupromail korusyen